Shalom jua-jua man-manta kerina si kelengi kami ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus si oratika kata di bata arkawitan ras bahan PJJ ta periode 22 se 28 Maret tahun 2026. Mari si pindo gegah man Tuhan ta ras kitar toto kita. Ikatakan kami man bandu bujur Tuhan sebab kelang atendu nemani kami ibas kerina dampar kegeluhan. Kam ulu gegeh kami, kam ulu kepentaren si tetap nemani kami. Tisi Bapa yorati kami mekatandur palaskan pustaka, rekut bahan PJJ kami. Pasu-pasu kami, ajari kami guna ngangkai, bagi pendalankan pedah-pedah Tuhan. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami arpangandas man Tuhan. Amin. Si buka pustaka anta, Kuan-kuanan 4, ayat 10 se-10 siwah. Kuan-kuanan 4 ayat 10 se-10 siwah bagenda katana. Begikenlah aku, oh anakku. Tutuslah hatendu megiken kai siku katakan man bandu, maka gedang umurdu. Nggo kuajarkan man bandu kepentaren di ngendalan kegeluhan si payo. Ading geluh ibas kepentaren, lakam dat alangan, adikam erdalan. Lakam tertuk-tuk, adikam kiam. Ingatlah lalap, kai si enggo ipelajarindu. Jagai lalap, sebab ekap kegeluhandu. Ola kam lawus kempak perlawus kalak jahat. Perbahanan nape ola kalau usih. Tulak janah sirangilah si jahat. Ola nilah, tapi pinterkanlah perdalandu. Kalak jahat, la tertunduh. Adilanga arbahan jahat. Langa madat matana, adilanga encilakakan kalak. Kejahatan ras kekejaman deskan pangan ras ineman kapman kala enda. Dalan si idalani kalak bujur seumpama matahari pultar pagi-pagi. Lalap berterangna seh pantek ciger. Tapi dalan sini dalani kalak jahat balik kap ras berngisi gelap. Jong kang ia tapi la itehna kai si mahansa. Sejenda si kelengi Tuhan. Temanta lalap reh terangna arkawitan ras hari ulang tahun persekutuan kategorial i tengah-tengah gereja anta GBKP. Kuan-kuanan 4 Bali ras kuan-kuanan pasal-pasal sidebana disuratkan Raja Salomo tujuanna memereken kata ajar dengan pedah-pedah singena ate Tuhan subuh man kala si muda bagi pe man kala si enggo metua. Bahkan baci kangepe si datken sada rangkuman atau sada benang merah bahwa kuan-kuanan enda desken ajar entah pe pedah-pedah si ibrekan orang tua kempak anak si muda dengar alu pengarapan anak si muda ainda dengar, tah anak perana, tah si muda-muda, tah anak dengar ya bagi, sikap namin pagi kegeluhan na, ibas masa depan bagi paling tidak memiliki harapan yang lebih baik. Bagi pengharapan orang tua nandangi anaknya, maka ibas ayat 10p, begikanlah aku oh anakku ni nah. Begikanlah aku oh anakku. Artinya arkiteken kelang ate nge maka ibreken kata ajar, arkiteken palas kelang ate nge maka ibreken pedah-pedah nandangi anak si nguda dengar. Nah, maka ibreken kata ajar dengan pedah-pedah yanda gelah ia rah pentarna si ngogesa terlebih-lebih ngasup ia nentukan pilihan dalam siapai si harus idalanina. Megegeh ia pentar ia guna milih dalam si payo jenari idalanine jenari itulah na dalam si lepak. Itulah na dalam si lepak. Alu bage adi anak si muda enggo iajarkan dengan ipedahi tentuna bahan simin ia ngeluh bentar. Nguda pe ia, tapi lit kepentaran basia. Sebab ibereken kata ajar, ia lo kenaka kata ajare. La ia ndabuh pe kubas si lepa, si banci saja encedakan masa
depan na. Adi si perdiateken kaleng ate di bata arah kitab kuan-kuan nenda iulih-ulihi Raja Salomo ngatakan sa ulat tadingkan kepentaran. Kalengi kepentaran ayat 6 misalnya. Argai kepentaran ayat 8. Gelah kai kepentaran sirina bas di batanari si tuhuna si engkawali iya. Si engkawali iya sebab kai. Ergan nga kepentaran asa kai be. Kepentaran si babai kerina jelma ngasup muat kepuntusan i tengah-tengah erbage-bage pilihan ibas kegeluhan enda. Nah, si kelengi Tuhan tentu arah teksenda banci si idah bahwa nasihat enda merupakan sora pusuh, sora kekelengan arah skala bapa, arah skala orang tua nandangi anakna bagi si iturikan kami ibas menaken kita ngorati kata di bata endadai. Tentu la instan bagi maksud kami. La instan butuh proses labo banci jadi bagai-bagai saja karena kepentaran endai. Maka mulai masa muda naring rikutkan kuan-kuan nenda kata ajar dengan pedah-pedah Tuhan ni harus ipeseh man anak si nguda dengar. Gelah kai seiring bertambahnya usia, tambah usia na kepentaran na penggo bagus, ngombelin bagi. Jadi kitik dengar pe ia lid kepentaran basia sebab kai mulai kin ia nguda nari ngo ia jarkan bana karena pedah-pedah di mata si empangasut ia ngelah jadi terang. Adi si perdiateken maka kala si bagikan pengajaran ibas ayat 10 se 10 telu bagi Petrus kena 10 aluh lid ulihna. Nah, kala si bagikan ajar bapa orang tua ajar di bata kala si tutus Athena bagikan kata si iblaskan orang tua lid ulihna manbana. Lid ulihna manbana. Ngedang umurna, idatna dalan kegeluhan si payo, erdalan ialah lid alang abadna, bahkan adi kiam ialah tertuk-tuk. Bayang kedua. Kiam kita lah tertuk-tuk naheta. Sapado umumna adi kiam ni ngenai, umum menakal maksud kami ya, lanai boinen kuteroh. Matanta enda tertuju kulep B. Tertuju kulep B, kujakin tujune. Saja di kepentaran di bata lid was kita, si dalan kan ikawalina kita, bicara lape sinan kuteroh. Nahenta lah tertuk tupung kita kiam. Jana ia sin jaga kita rasa lalam. Kata di bata kepentaran sinabas di bata jaga kita rasa lalam. Endam ulih ibas megikan pengajaran kepentaran Nina Raja Salomo ibas kitab kuan-kuanan 4 inanai. Nah, janari adilit ulih na bagikan pengajaran tentu lika ulih na adi situlah kepentaran enda. Ayat 14 10 itu bagi ayat 10 siwah tentu ulah kam laus kempak perlaus kala jahat nina. Jadi gue persingeti sebab kai kala jahat enda kala sinula kepentaran ola sih perbahanan na tula jenari sirangi si jahat. Nah, ini menghormat kita ya. Memang kita ipersingeti gela ula laus kempak perlaus kala si jahat. Perbahanan na pelaman usihan tula jenari sirangi si jahat. Artinya labo jelmane si itulah kita tapi pengelakona perbahanan na ula kam laus kempak perlaus kala jahat ola ikuti kujaya laus perbahanan na pelaman usihan perbahanan na labo iya si harus dijauhi masukan tula jenari sirangi si jahat jelmane tetap harus si kelengi tapi si bahannya harus disirangi yang harus kita pentar sebab kalau jahat yang dakap adinggo jahat adi tulak na kepentaran lah tertuduhkan sa adi langgarban kejahatan so munggu akap sa jadi keseharian na
mungkin gue jadi hobi nah bagi jadi lah akap sa kesehun di layar bahan kejahatan supaya dengan tunduh dan du agak ngeri guys tuh nah lah nggak manat matana adilah nggak mencilakakan kala ini kejahatan yang sudah mendarah daging eh nggak tergolong penyakit kronis ya nah bagaimana kira-kira di kami memahami lah nggak manat matana adilah nggak mencilakakan kala artinya dah nipi napi mungkin nipi mencilakakan kala rencana napi mungkin rencana gunarman kala guna cilaka kejahatan ras kekejaman jadi panganas ineman manbana artinya lah tersirangina ema dinulak kepentar akap sangai benar puas akap sa mencilakai kala padahal enam ulih nulak kepentaran dan nandai jadi mari si kelangi Tuhan enda ikawitkan ras eh, hari ulang tahun HUT Persekutuan Kategorial lalap reh terangna artinya terang ta si genduare reh terang namin bagai kap iya lalap reh terangna wat lampue selalu ditingkatkan suh makana arkitekun terang silit bas kita sekelewat te lanai lit kegelapan lanai lit sinula kepentaran nah penunggunan si pertama kategorial ta kategorial kakin kita genduari misalnya di kami mamre mungkin kam kekelengan kami si begi-begi lit permata lit moria lit mamre lit mungkin saitun lit kasrayan bagi kami bagi entah pertua diaken singgo emeritus pendeta atau besi dia benar uga kira-kira ngonger terang na kategorial tae anggonger terang na kerehen tae bas kategorial tae adinggo terpuji Tuhan si pertahankan janah reh terang na kamin tapi adilang endam dalanta saling mengoreksi diri saling mengoreksi kategorial ta gelah min ku lebe warienda kategorial ta reh terang na kerehen ta ku bas kategorial ta ipe maba terang si baru si empersadakan sebab kai adinggo reh terang na kerina kategorial kerina kategorial IGBKP KKR Permata Muria Mamre Saitun saling menopang saling membantu mamre laban singukurkan kategorial na saja harus pe ia ang kelengi kategorial saitun pe bagai laban si katakan na kami ngomutua Permata pe bagai kami may anak prana si gudang udah dengar bebas saja lah nggak boleh tanggung jawab kami kali gereja lah bagai tapi kerina reh terang na saling menerangi dan saling menopang guna kemajuan dahin majakan kula ni Kristus. Jadi mari si kelangi Tuhan guna jadi terang butuh proses nikmati proses yang ada setia arpengendes man Tuhan. Amin. Bapa sini surga, ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, kelang atendu nemani kami, pegegehi kami guna ngorati dengan ngantusi kata Tuhan. Pengasup kami tetap Bapa, ngalah kami terangna, kerana kategorial i gereja kami GBKPP, reksikapna guna mempermuliakan gelar Tuhan. Terpuji kami Tuhan, pegegehi kami dalani wari-wari kami. Ibas gelar Yesus Kristus, pengendes kami man Tuhan. Amin.